GH and I will need a good to Aushin and ama Owusua enemy na a prayer after the training issue. Abito Jano Mede Episome ever if you assume. Make up and seminal as soon say a battle after a critical season ever or my na just a battle so bad a D4 war my politicians you will Juma more campaigning up a D4 so almost constant yes shame the my wine will be winning wine no winning no sense ever politicians in the annals woman so it's media DA about Bontain ever to dana yen TB cramp on a fimu ya take one more cast NDC be winning almost one about Bontain because the NPP be winning. Na wait dear and day Sronko Kakra a prophet Ojaname Dodona Nimna to Janame or that Asafa the added new generation chapel Ewokumasim. They say they were in Sembi Abetu that now what Chemwa Bibi a Chemono Babonti didn't come Shebetu just said Ebeya ye ben abato ebreno be NPP amayokon wo mo mani emre pa na say wo mo nya hwe na sunsun wiase no hu ne say tutu an ye tutu eye wo mo empany fo mo nipa e de efi wo mo edabre na wo kan ye no ya o man sheda amfani serious that time kan na say John called the coronavirus therefore abegeno echo na wo man amfani serious as abre kwakwansa so atwa na nanom e won sere na not confirm say no kwa wo hu asem no e no kan na so man amfani serious no enu nti e na akobone e di etia amanyoko no eye MPP amanyoko no na se honorable kwakwansa akono momo hu ne se enu no chese etu etwa ne sa da bi enye no the last na be happen before the elections na wo hu e wo sunsun biase se ade foforo ba be si a biem no so no wo mu nipa foforo eba betoa nananom e wo nsedo atese we dey this time around obey oba we penny e wo amayoko no atese we one of the big notch of the MPP party na eno and what party say first one wo beke o man fani serious and wo mutena see ehwe han na honorable Kwakwansa etimi ehwe ne nkwa na sesi ade yo ditu jana no so wo mu ye ne sa no muto ade a and ya no waka no pepepe no wo ba no so wo di mu e wo party no beto amate se ade ayo mo pa ma wo mu do mo nsa ebegu wo mu tiri eso na according to him no spiritually no plan ebi mo take here tese wo mu edututu wo mu emu benefoni petitu a wo mu ejina ma party no se na be ya 2020 election no wo meko with a weak vessel na tese wo memre e wo nte hu be nya pa se wo mu beba ono ejaname Ojaname prophet Ojaname ne nan ase na waya kwankyere ejema mse na be ya obetimi eyi ewuwo na ate esi wo mama yoko no efi wo mo eso na ebusuafo ne nsem wo de ebetu dona tese bi mo kase edi fo wo Ghana ha de mo na mo ye ema jeze na nse nipa etwe mo no ensem wo for because sade no wonhu na waka na obetimi edibi afon a aden ana wuntu anamono nya ne preko emfa ho na tese mochema en socially esibie mochema amane no ebevie na eba na no masa babonti abeka nsem na mekan na masa de agimudin na waka na de bu kan no na wentimi ensi wo kwan no na no papa na waye anase bone na waye na so ebie mo to na difo na so be yi wo mo ano se si wo mu ensem e de fanipa ewo no wo mo ka e de to abonti wo mo de ka e to as warning e de manipa na tese commission no efa no hom na se nipa no be ya so ne wetie ne wetu wana mo anase wo bete no da ye o fedi agrosem na tese wo ja to no de e onipa na asem ti sen di e nipa mu e wona brabo no odi fo no problem na se ne fault se ohu ya wo ka ye na nipa na nya ntuma wana mo na ehun susa so aba no so nti o mu de wo mego so a dan de o mu e wo sunsun biase edi akyere amansa mo wo mu so de o mu kan de o mu no mu sa pa nya me o mu so no e no kare no dan na medi eso akyere mti ni de mu no janyame ede ato wo se ebeya enka MPP amanyoko no empenifo wo mu no wo mu mra ne na ase no wo mu mehu no no won kyerɛ mo akwankyerɛ bi o metimi aye a ebeboa ama party no emu mpenifo amanyofo no wo mu party no wo mu gire mu titima wo mu no wo ye the foundation of party no obetimi ahye mo de na obetimi abo mo na tese wo no ebe free wo mo so a wo bi foforo se na waka se wo ba foforo be free mu no na wo bi entimi enfree mo ento na ebusuafo de ekoi de 2020 season de
To say the everybody you don't know what to think anymore because they say no nyama susu ho nyama wonwe ho surprises nkwa and taking it by the day because they be an insem for a few a chese ampa e fear emu ohun pa wotimi nkyere o tena sem ewo mu na se na ekoko be de asem ya ye necessary to say penifom betie anase wo mu ntie so mefa say nibre asem no meto na mo akọ ojanyame enase anase o mesa tona jeje musa no ni niemu ni be si wechire no ye person mo e wo too much age the figure yi so niti bomodia na subscribe is about subscribe na ebie mo so no share fit to we ma atofo ebusuafo bibia na wono nso emfa na de general entudwa e we ye comment section wono na make na san obetimi afollow yen e we ye Instagram and Twitter page at @tumagh_ ne ebie mo so no ye Facebook page tumagh me dey edna na ama obusa makramo Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you. Me did the Isaac Kodwampo. Obetumi afem the great tempo. Mbrin. Wonu me nka mo ni hwe too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe Too Much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe Too Much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura. Too Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.